Hari ibihano koko Uburayi ndetse na Amerika bafatiye Abarusiya byabashegeshe pe, ariko Uburusiya nabwo burabizi yuko nta yandi mahitamo ni uguhangana. Nabwo bwabuye noneho gufata ibihano nabo bibabaza neza kandi bizi bihita bibageraho neza, abanyaburayi bakabyumva neza. Biden yagerageje gushaka igisubizo ajya muri Saudi Arabia, ko byagenze abenshi murabizi, ariko ubu ngubu ikiswe gaze ndetse na peteroli Burayi byakomeye ku buryo ubu ngubu bahisemo ibyo bitaga ngo ibihugu ngo bitagendera ku burenganzira bwa muntu, ubu bari kubyitabaza ngo batabareza AC yabyo. Bihagaze gute? Kaze neza ku bukungu talks, reka tubicemo mu ncamake. Ubundi ibibazo byakomeye aho Uburusiya nabwo bufatiye imyanzuro ikakaye kuri gaze iva mu gihugu cyabo, n'abanyaburayi bakareba bakavuga bati mu gihe tugitegereje gufata umwanzuro uko tugiye kubaho mu minsi izaza tube tubigenje gute. Ubudage cyangwa turavuga ku bihugu bitatu bikakaye cyane muri bumwe bw'Uburayi: Ubudage, Ubufaransa ndetse n'Ubutaliyani. Ubudage bwahisemo yuko imijyi yabyo izajya iba yijimye nijoro kugira ngo barebe ko babika imiriro y'amashanyarazi bazakoresha mu gihe kigiye kuza cy'ubukonje. Ahangaha bisobanuye ko muri Augsburg, ahantu hari amazu yayandi y'amateka abantu basura, nijoro iyo bigeze barakupa. Hanover ho basabye yuko abafite za robine zabo ziri mu mazu akomeye ya leta bahisemo yuko bazajya bakuraho uburyo amazi ashyushye yazaga, ahubwo mujye mukoresha konje muri ibi bihe. Berlin nijoro abajyaga gusohokana n'imiryango yabo bakajya kwifotoreza mu nzu z'amateka zaho, ubu nijoro bari gukuraho amatara. Abaturage nta kundi babigenza ni ukugendera kuri ibyo, ndetse murabizi za pisine z'imbere hafi 75% mu mujyi wa Nuremberg ntago zifunguye, ku buryo abantu bemerewe gukoresha pisine zo hanze gusa kugeza mu kwa 9. Ahangaha niho dukomereza tuvuga tuti Ubufaransa nabwo bwahisemo yuko bugomba gukuraho, bwashyizeho mandate cyangwa se buri kwinginga abantu yuko bagabanya kwamamariza kuri biriya bintu mubona by'amabanderole byaka nijoro. Bari kubabwira ati mubireke ibi bintu muretse kubikoresha, bakanagira n'inama benshi igihe amasitowa cyangwa se amazu y'ubucuruzi akoze nijoro bagomba gufunga za AC zabo kugira ngo bakomeze gukora. Niba batumva babishobora barasabwa gufunga. Tukajya mu Butaliyani naho. Mu Butaliyani ho birakomeye cyane kubera yuko bo bashyizeho mandate. Iyo twavuze mandate tuni nko kuvuga ngo ni ibwiriza rihari ribwira abantu yuko bagomba kugabanya za air conditions zabo. Bakaba noneho ikirenzeho nuko amazu akomeye y'ubucuruzi yo bayasabye yuko amazu cyane cyane ya leta afitwe na leta yose bagomba gukoraho systeme z'amazi ashyushye. Hanyuma bakaba bihanganye kubera yuko ikibazo cya winter kirakomeye cyane. Ibi rero nibyo byatumye Uburayi buhangayitse ku buryo buri gufata imyanzuro. Abactiviste ndetse na bya bindi bita ngo bita ku burenganzira bwa muntu bakomeje gushinja Saudi Arabia yuko iri mu bihugu ngo bihonyora ubwo buzima, ariko byarangiye Saudi Prince cyangwa se igikomangoma kizimikwa ubu kiri Burayi. Baragishaka ikigaze kubera yuko Biden byaramunaniye. Ubufaransa bugiye kugerageza bushimeho burebe niba byakunda. Nibe bidasanzwe ku Burayi buzi ko bwafatiye ibihano Uburusiya nabwo hari uko biri kubababaza. Niyo mpamvu muri kubona bwaje muri Afrika cyangwa buri kugenda bushakisha aho bwacuruza nabo bukareba yuko hari ibyo bakure, kuko nabo ibihano birabageraho. Ariko abanyabukungu bose bemeza yuko Uburayi buri bubabare igihe gito, ariko bari kugerageza uburyo bababaza Uburusiya mu gihe kinini kiri imbere. Ni nayo mpamvu mubona abanyaburayi batazamura umunwa cyangwa ngo bisaze cyane. Nabo nubwo babizi, ariko nabo bazi impamvu ibintu byose biri kuba, ariko twese no kubiha amaso kubera yuko amafaranga yabo ari guhura n'ibibazo. Yewe n'ibingibi n'ubucuruzi bwabo burimo burazamo imyenge kubera yuko Uburusiya nabwo bwatangiye gufungura amarembo y'ubucuruzi. Biragana rero Uburayi bwarihanye, Abarusiya nabo bati ntacyo mwaraduhanye ariko natwe tuzabaho. Kadukomeze tubikurikirane. Shalom, aho utadukurikirana ibindi biganiro tugenda tubakora.